Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala Rasulihi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kardeşlerim, bir vaqtni men bir yerga bora olmadim, qonaqqa. Ham shul bora olmagan kishi bir kuni uchratib, men shunday qiziqlarni aytadi. Nishab kelmading deydi. Men aytam, "Nu chunki ishlagan edim, bir qatordim." Abu ayta, "Yo'q, bilam de men nish uchun kelmadim." Men bilam de nish uchun kelmadim. Menimda qiziq narsa kelib chiqa. Biz qo'y bir shoqlarda o'zimizda shulay aytamiz. Biz bilamiz deymiz. Lekin Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aytadi: "Allohumma alimul g'oybi va shahada." Alloh subhanahu va taolo qoshirilgan narsani o'zigina biluvchi. Hamda kishining nafsida, o'zida yuraganda narsa bor, ana Alloh subhanahu va taolo 100% biladi. Qo'y bir shoqlarda kishi o'zida anglamay, narsa u siza, lekin Alloh subhanahu va taolo o'zi biladi. Ashid kishi uni bila olmaydi. Ham ko'p shoqlarda kishi men bilam degach, noshor narsa turunda o'ylaydi. Hamda shayton ishlaydi. Shokramda so'rov tuva. Sen muomala nechik tuzising kela? Islomchami, din bo'yinchami, yoki o'zinchami? Agarda o'zincha, shu jo'y men sizni seçmimda. Chunki tilamayman. Agarda dincha bunda bit qonunlar bor. Eng birinchi inna ba'ddan izm. Qo'y bir fikrlar turunda de Alloh taolo gunoh deydi. Shunga biz boshqa kishilar turunda noshar o'ylarga tegish tugil biz. Shunga men bilam deb aytsanda 100% tugil, balki degan fikr bo'larga tegish. Ikkinchidan, u balki degan fikr yaxshi fikr bo'larga tegish. Kishi turunda. Mana islom dini bizning darajamizni ko'taradi. O'zimizda da kishilarga da qarata. Biz kishilarni tubansita olmaymiz, bizning haqqimiz yo'q. Alloh subhanahu va taolo bir kishiga da boshqa kishini tubansitira haq bermadi. Shunga men bilam deb Payg'ambar Muhammad sollallohu alayhi vasallam bizning yerda husnuzon, yaxshi o'ylarga fikr, yaxshi fikr yuritirgan boshqa kishi turunda. Shunga hatto kishini gunohda ko'rsanda, baribir onun turunda yaxshi fikrda bo'lirga tegish. Masalan, bir xotin qiz bilan ko'rding. Aha, nenda fikrga tegish? Все, bu g'ulay aytayinda bu. Слушай, bu gunoh qilib jiri. Mana shunday fikrni shayton bizga kiritdi. Gunohga batirish uchun. Chunki har bir kunni biror odim ishlar uchun, biror fi'l ishlar uchun bizga ikki yo'l ochiladi. Alloh ochgan yo'l ham shayton ochib turgan yo'l. Mana qaysi yo'lni saylaysan, shunga qarata ya baxtli bo'lasan, ya baxtsiz bo'lasan, ya adashasan, ya to'g'ri yo'lda bo'lasan. Bunda da shulay. Sen ko'rding, ikki yo'l ochiladi. Birinchi yo'l kishi turunda yaxshi o'yla. Bu balki onun opasidir, singlidir, sen bilmaysan. Balki xotindir. Yo'q, men xotinni bilaman, balki bu ikkinchi xotindir, sen bilmaysan. Balki tege sut bilan, sut oshi opasidir. Biz bilmaymiz. Молочный brat, молочный sestra degan narsa bor. Shunga ko'ra mana shunday fikr bo'lardi. Agarda boshqa yo'l bilan boshlak, biz bilan biz bu aytayinda, bu aytagilay, bu ali birinchi odam. Ne uchun? Chunki bundan so'ng boshqa gunoh keladi. Qay bir g'alimlar aytadilar, gunoh uchun jazo yetarlik, gunoh ortidan boshqa gunoh keladi. Chunki agarda sen bu fikrni aytding ekan, o'ylading ekan, qarala bu gunoh qilib yuri, seni bu fikrni boshqalarga yetkazishga boshlaydi. Chunki shayton men bilan to'xtamaydi. U aytadi boshqalarga da shirali, boshqalar da bilsin, bu nendek gunohlik ish ekan. Ham davom etadi. Gunoh ortidan gunoh, tege toshlar shikari, kichkina toshlar ete. Anara birdan bir kunni bu tosh zo'rrog'in ota ete, zo'rog'in, ana sonra zo'r toshni ota boshlaydi. Zo'r tosh endi zo'r gunoh. Zo'r gunohdan so'ng boshqa zo'r gunoh ketadi. Shunga shayton akirnab bizni tortadi. Hamma bu narsa, men aytgan narsa, ul qardoshlarim zo'r masala tug'il shekilli. Haqiqatda zo'r masala, chunki u bizning oramizni buzadi. Amna orasini buzu musulmonlar orasida, xotin orasida, er orasida, xotinlar ittishlar orasida bu shaytonning eng zo'r ishlaridan. Chunki agarda shayton kishi oralarini izlaykan, iblis uni qichoqlab oladi. Siz bilasiz u hadislarni. Shunga ko'ra boshqa kishilar turida biz yaxshi fikrda bo'lirga chiyishmiz. Bilam desanda balki degan so'z. Lekin ikkinchi yoqdan agarda bilam desan, Alloh saqlasin, kufrlikka da kirgan mumkin. Chunki bit Alloh taolo aytadi, men qo'shilgan narsani bilam. Azimda aytasan, men da bilam desan, olay bo'lmaydi. Shunga ko'ra aydaga so'ylik. Biz musulmonlarmi? Yo'qsa biz musulmonlar tugul. Agarda musulmonlar ekan, bu qonunlar bilan ishlaylik.
Үзебезне гөнаһка батырмыйк, безнең изелекләрне юкка чыгармыйк, чөнки менә син иртәнге намазга тордың. Авыр бит торга, авыр җәй көне, бер сүз дә юк. Кемдер йокламый да иртәнге намазны укыр өчен, укып ята. Әйтәгә эшкә әле, авыр бит. Авыр торды, укыды, ятты. Яткач әле йоклап китә алмый, авыр. Аннары илә намазын укый. Аннары кич белән эш аша да, амин беләм ди. Син нишләп бала эшләдең? Алла сакласын, бөтен изгелекләрне юкка чыгарыр мөмкин. Бер сүз белән, бер сүз. Шуңа күрә сез ул хадисны беләсез, искә генә төшерәм. Пәйгамбер Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, адәм баласы ди. Әлбәттә иманлы кешеләр. Бер сүз әйтергә мөмкин, анарга игътибар бирмичә. Бу да монарга керә. Ләкин бу сүз аша ул җәһәннәм утына тартылыр. Ләкин икенче яктан адәм баласы бер сүз әйтергә мөмкин, анарга игътибар бирмичә. Ләкин Аллаһ та бу сүз аша анарны җәннәткә кертер. Шуңа кадәшем, мондый нәрсәләргә игътибар бирик. Мин беләм дигән нәрсә, без кешенең йөрәгендә нәрсә икәнен белмибез. Безнең вазифабыз үзебезне үзгәртергә яхшы якка. Аллаһ Тәгалә әйтмәде, башкаларны шпион итеп йөрегез. Юк. Без белмибез нәрсә кешенең фикерендә, йөрәгендә. Бер яктан, икенче яктан biz акларга тиешбез аны, хостнозан яхшы уйларга тиешбез. Әгәр дә булай эшләсәк, саваплы булабыз бер яктан, икенче яктан йөрәктә тынычлык була. Ә бит бөтен адәм балалары, бөтен кешеләр тынычлыкка омтыласы килә. Тынычлыкта буласы килә. Нәрсә без машиналар алабыз, фатирлар, өйләр, өйләнәбез, кияүбезгә чабыз, кемдер теге тан өйләнә, кемдер аерылыша. Ни өчен бу? Нинди максат дигәндә, кардәшләрем, бу тынычлык өчен. Һәрбер кеше бу дөньяда тынычлык табасы килә. Һәм менә тынычлыкка бер адым, менә шул. Мин беләм дигән нәрсә башка турында. Әйтсәң дә, бәлки дигән сүз һәм яхшы фикер йөрергә кирәк. Бер яктан саваплы буласың, икенче яктан арагыз эзелми. Бердән бер булсак, кардәшләрем, күп проблемаларны, күп вазифаларыбызны үтә алабыз. Шуңа Аллаһ Тәгалә һәрберебезгә дә, кардәшләрем, андый сүзләрдән ерак булырга насыйп итсә иде. Субханака Аллаһумма бихамдик.